Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Ti pakasaritan ngayon tayo drama itakot manipod kanipagayam tayo awin ni Lin. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo 5 ni Ma'am Maria Documos ti Pangasinan, ni Sir Jordan Mirador di Israel, kani Alfredo Basanes and family. Kastimanti ko na ni pagayam Winnie Lin. Dear manang biyanang, may saak a single mom. Tamanipod insikog kanimpas nga iko ti anak ko, aging gadin makkel, saan na nagpakpakita ti ama na kada kami. Kat ididandani ako nag senior citizen, biglaan nakariknak, iti ayat, kat nakiboy perenak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, Adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Oo, ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Ay, agyaman na maninhani ka. Ala na, ingka ituloy yung aramidom iti kusina. Wan, nanang. Sapay kumata di nagtulok kwen, Hildo. Siya kumala ang ti ayatem. Ikari dahi takang ka. Si kalati babae itibiyag ka. Ay ayatang ka unay. Nanang, Oo, anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta agpakada akong hinay. Tanay, makaturturo ganto'y anak, Mau. Okay nga, Rod. Agandad kay ti panagawid mo, ha? Wang, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw ana unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo ti pampanunutam, anak ko. Wan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Amangan nuguraan nak. Ngam ibaga kong ti agpaysukan ka. Wan, agayan ayat kaming kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron ngay, analit ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tiriknak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't no makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman tabakutan ni nanang lulo. Mayat kiday no makiasawa. Tapno adan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan-ayat man hindi anak mabakay. Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kiday, tapno dakan kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayong anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga rod. Wala nga, istambay mo day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawasadot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amdi kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijay nakauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnak kiti dayta. Huwag nga rod, Lola. No maijay balay, maturog tararamidan na. Ilutlutuan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Ha? Deket anak ta
Saan di mang biyagkan ko na? Naglalaingan na ngay. Uray sanan, nakasta mo laang. Tama nga no, malugi pa'y kiday. Diyay negusaw dyan naktaapakanan ni Jay Ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawit ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargara na dito'y balay. Ag naudin dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Isong arod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairwar na niya motor. Nagbiit mo tan, nairwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naitaon kumutan dyan, mo ako, ha? Nasayaat nga ron no kasta. At napagluga na mo na mapanaglako, hindi pa ka namhanay. Un nga ron, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diyakon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyo mamang tulong kan ka dito'y pakanan niyo, Wenilen. Kwa, agurigur na ni nanang. Aha! Agurigor la ka na yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sina mo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo ah? Agin innayat kami iti nobyok. Isu adida kam kumamot pag sinaon. Maginin nayat nga. Si lang siguro tagayayat. Ta si kamot aming tagtrabaho. Iso tay tagtaggadam. Adda ka dito yung mabamban mo gamang iso sarbeti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerte na dyan lalaki. Nakaminto pa dadakkel mo kag trabaho kami latta nga oray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkelan na karnay ngam sa dumay. Sinamon day jay. Kasta makanayan. Awan laka, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka balagay. Hoy! Agsubli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa daytoy. Ayan ni nanang mao. Anda di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta tumawad na giti ko na. Ha? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo matgayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kuratam giday. Amok nga do tikita, di ba ka nam? Kakanayo nga do customer mau. Awanan! In market ko. Kaya mong sakit ti matungpa. Di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilang tay darum ka. Ay, ibagam di tayo nam. Tekan na kiti kurta. Amok nga tulong na iti bangkaw. Purak to ba iti balayin? Agal na ka Manildo. No di nakikan iti kurta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Ay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung namalagay ta. Kung ipatay mo, no, mabukaw akiti biyag mau. Idi dayta, ngam saan itan. Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nakpayan. Awanan respetom kanyak. Sadot ka lang arudan. Arta kapay, isong agsinatalangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, wen lula. Naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday dya lalaki. Ay na, nagsaya atan na damag day tapo. Anya din ang ikaw. Ay, jay anak talakay. Sininaan nan jay sadot anobyo na.
Pinapanaw na kanon iti balay da. Aya! Nagsayatan! Ay rambakan tayo dayta na pintas sa damag bakit? Inkamang tilaw iti manok ka, tapartyam! Na! Tasyak pa iti baw namat. Na. Sika na ati matan. Kita umano okay matlaan to'y lang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastaso utiyo, nanang. Nagsiksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Ano, papanan nyo, aya? At daimit ko at tao, anak. Ay di kanto naglutlutuan, tamang i-take out akto iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Uwan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldaw, anak ko. Ano kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wano makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngamno siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Ha? Nakatumpong kayo iti sadot kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimiti agangay, nagalas magkayam taramid na. Nasingpot tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo la kan imang hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingpot tinobyo kita. Kat maipasiguradok nga awan to apulos ti pagbabawyak. No makiasawa akan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngamibagbagak lang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag-dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Ada maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan ta saan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko na iti inak ti panggadang ko. Diyak kaya makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wano niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasi nyo man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawan ni Andring. Kat madlaw anabainan ga po iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabaynan. Tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing di nakirelasyonak. Di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatin na makiasawa kayo. Ta bakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga rodan nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutok. Basta ilaban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamo kaya? No ipilit yu ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano garod ngay. Di nakmet kayat aparaking ka. No di anak mo ti pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso ajak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay nga ron taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko anubyo. Ay ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya,
Wala ni. Ngamin, di na nakikita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. Mamati nga ta. Pamatsinta ni. Ape nga da kayo manan diti balay, tata. Di matimbaga ka di kayo umumay dito, eh. Ay, kwa balasan ka. Ay, winilin hanay. Sikan timbang ibaga. Sikan ni. Sikan na. Kuha anak ko. Aday po numikan ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudno yung nga? Kuha nga miin. Sorry, no italaang nga ibagak da ito kan ka. Kuha nga miin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karoprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko, sana lugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kwa, siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakit wan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso natayag akmat. Ape nga ro dakas ka ti height na ay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makailan. Palpaliwak ti style mo. Si ka babae. Ha? Kung namili na pintas ka may. Andring. Ay na, no di na kayat para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang dagpaiso. No di na kayat ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, ya di ka kayat ngagbalin na syuman. Di ka kayon. Ay, Andring! Papanamon ngay! Mabitlaan! Agsinatan! Dak kayat tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangyagimot dyan baga nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat tibagiyo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan tim pakita na kada kayo. Iso alipatan yun day jay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wano nanak ko. Saanon? Jakon maki boyfriend. Jakon mapanija iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya kanak ko. Manipod din, jakon nagpapintas kan nagpaseksi. Kadjak matan na kay boyfriend. Tamabain akon iti anak ko. Kan nadidigra akon. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain. Tanapadasak tinagbali na sukir kan ni ayat. Tapod no gayam nga uray mapanan titawan, makarik na mutlat tagayam iti ayat. Nga mitain waksikon iti panunot ko dayta kat pinagsardang nakmutan ngagtrabaho ti anak ko. Iso ngagtagtagi balayak latan, kat naragsakak tadinak baybayan ti anak ko. Nadung mo unay kanyak, alakastan to'y pagayam mo, Winilin. Sana dakas ti agayat, wano paayat, nga uray adaanan iti edad. Tunggal may sa adda karbangan na amakarik na iti kasta. Angam ananwam ti makiin nayat no kasto metla iti nagbalin nga ex mo ti pakiin nayatam. Mangal ala kala iti sakit ti ulom. Iso na sa isaya atin ti kasta tapnawanan ti pakais istresam. Sana bale taglaplapusanan mo't nga ayat kendong o ti papaay ti anak mo kan ka. Awanan, ti sapulampay iti dayta. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Winilin. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen. Hello,
everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod kanipagayam tayo ang Maji sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Leticia Ancheta, kastamod tan ti pamilya wakat kan bahay di tabagulin laon yon, ni Ma'am Agnes Daos di ta Singapore kan ni Maris. Kastiman ti kuna ni pagayam Maji. Dear manang biyanang, mabutengak nga isukat ti asawa na, iso akanayon ti panagpapintas ko. Adaw dagiti mangibagbaga akaslaak kano balasang, tanalayingak ngamin nga agdala. Adaduan nga nakmikan nila kay ko, rugyak nga rod kag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak me. Nakapulis kayong bakit? Mapantayaw tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tamang tabado maon? Maday. Jack Cruzonada day jay. Namin ano ba't asuka dayan? Hindi ka lang malmalpas ngagsukat. Aldawan? Ay na, umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamidan? Ay na, kas jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di tan sapay nagdigdigaws? Ay na, kas jaydan. Ni, adula amin. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana may bagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako mare, taubing lata tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbag kan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jak pa'y kat masangon tag salaysay. Bimakit ka mong nagpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sus, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la atodo pa seksi ka, Mare Maji. Tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken may sa, agtala ka kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. At nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas nga tindara. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayan di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis di basit nga anak ta ti kukwam. Tanagatindog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalos ha? Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam Uno saan? Sika ti mang kukuk kadakwada. Inyam, ti kasta ka style mo may. Bagay? Todo pa siksika? Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinam na maanda ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anos ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. At di balay nanang.
Apay aya? At dami lagayam ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adada ijay balay damarisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man na lang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Yung kakitaan da kityan na mau. Agay ay ayam da kano itipitak, iti balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuy maya? Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya? Da kita kay tuno ng mau. Mabaybay ang da kityan na mau. Sigan ati mapanmangkita kada kuwada. Ang mga da trabaho. Madama pa'y lati pasada. Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingka iday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanag tutungrit. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y matimeryenda dagiti uping ijay kusina. Subliam tulay idan no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buhok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso aka na yun ti panagpapintas ko. Mabuti ngak na isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok nga aglusyangan. Ay na, mayat na ita kapanunot na, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap nga da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magkang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir bii. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli akmat lang ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay mo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpasentro akmat lang. Naglugan kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay kamen! Sukat ang tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas na alangatan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusan bida, ha? Sabay nagruro kita sa saka, da? Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da? Di binanyosam ko, ma, ha? Nakapimpintas ka ng inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikan ti mapan mangipa-check up kada kwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin nga itsurak. Makapasurong ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito nakadisplay dito'y anana. Sige lang, balasang ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ko. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naawon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan
Naimbagkan ka, tanasi kaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti as-asikaswan na. Di na masangaw, dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay itipitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Maji. Ay na, awan Ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya akong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y, aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak Kasapulak da ito'y, tapno sa anak alumukmag. Ay, di magsinak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti anak mau. Jak met nga rod na si putan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamatay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot na pimanaw, dabay bay ang matay. Di mo surutan, huwag mo sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tayo na. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Ina man kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napalanda kaya Awam mo ijay balay damari lala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan kami di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan. Apimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog ang dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglog da. Nabasbasa ti bado da. Ay, agyaman anak. Ay naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan lumadamdama, andong. Uraya ko na maring nana. Alang nga rod, ang merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik sila ta. Nagmayat ti pamaging. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat? Dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak namin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuok ko, huston. Ay, wen nga rod. Nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Syaklat ta ti love nila kay ko, Mare. Awan tirong mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatag. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan kang asawa, kan inadagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanagan ngamin kadagiti ibagbaga ni Kumare ta Amaji. Unay kati asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Jay labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas tao na ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay? Sukat naman. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo, nay.
Uso nga raod. Apay balasang ka. Takon di bado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti la babbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo at into na rin. Bantayam ina. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay Balay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaw. Nay, kaduamot gayam dagito'y duwa nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay la ida Jay Balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanu kasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man ida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan da ita. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwag. Andong. Pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inak man agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungan, dagita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa Nya ka nang mingay ka, di kami naglutaw. Ay, kunang nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga nun adada ijay balay da zen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin, taurayak amaring dagitubeng. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaon, na mga mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, makaturturog kan. Ha? Nanay. Awan dagiti aga ama dito idami. Nasa padanga ta, abimangon? Bueno? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, andong. Magkikiang. Di nakikita. Bueno? Pinarigat na kitira. Dagiti awanan bain! Hay! Andong! Bakit sanya? Anya ti kayo kasawan da itoy? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ay, Tibok! Tigbatam ni sinya, Majay! Hoy, di kagis iskandalang! Agawin tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo! Ibagam ti agpay so kanyak andong. Hindi kaglibak. Adda relasyon niyo iti dayjay Why? Aklunay! Nadibilap tirik na kang kwana ta, nadungo ka dagiti anak ta! Anya! Ay! Nanay! Awanan ka iti bain! Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno din naklay sukat iti sabali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi? Ti sapsapulag iti may sa babae?
No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige! Kabilang na lang. Imapas mo, timang gabil kanya. Tamao din daytoy, akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta ikarima, di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang alak, idan iti pudirmi ka ni Zinya. Anya! Dayjay asin niya, Tipiliam! Andong! Wen, Ay sumamakawak kanya. Kaya asikaso pa'y. Nadungaw. Ala! Sana! Diyak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin, Tipiliam! Aha? Saan ka nga ayatunay? Tanang pangaasiyo. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasuglan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensya kan majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagkapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Panaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter arabiden ta andong. Ah, Kan ada posibilidad na nga agdarom ni Maji, no di tagsina. ha? Lading itak nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Isong agsin at andong. Nasakit na ito apangatan ko tay nayat kamatan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ama iparbang ti relasyon ta? Apay ana ulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apaan na. Talaga panawang kan na eh. Ha? Kanya, apaan na. Ala, saanan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay si ka tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok anasulisog ka laang, andong. Ay, ayatan ka. Araramidog ti amin ang kabailag. Tapno din isukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palam ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akong ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Agyaman nak iti Diyos ta naurnos mi metlaeng ti amin kada kami iti asawa. Nagbalbaliwak nga rod kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga agaama. Kat ita naragsak kami manen nga agasawa. Kastamatan kadagiti anak me. Alakastan to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo ammo pagayam ko, gapo iti kinabisim ngagpapapintas ka nagpaspasiksi. Di mo ammo abisim at gayaman nila kay mo, ngagsapsapul iti asikaso ti asawa, wenno ina dagiti anak yo. Diyak kanunungan ti naramid nila kay mo, ngam nakunamat amaawatam, no apeakas jay ti naramid na tagapumetlaan kan ka. Ngam no pay kasta, maragsakan naklata tanaurnos yung matlaangan ti bagbagiyo. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Maji. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo. Amen.
Kablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpuno anagan. Ngamsakbay na makablawang pa ni Sir Masong Pio di Pangasinan, Sir George Abuan, ni Ma'am Marites Ngalatan iti Benguet, kani Ma'am Angelica iti California. Kastoy man ti kunan ni pagayam judito. Dear manang bianang, nagtrabaho aki ja abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panagabroad ko. Anda kwartayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ka? Iso masapo lang makabruda. Tapno makabayad mo tayo. Ay, uri ko ano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talon tayo lang, anak ko. Kung nga raw. No apay mangamin ang awam mo sa nikwata yaw. Kadag iti daddo maapadayo ababakay. Naglalawang mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma akong iti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabrudak. Tapno bumak nang tayo mag. Alan na pray. Bayadak tumuilang no makabrudak. Ay na, pagpatariman mi ko maitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakal mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanal. Ha? Kun bayadak adagaw spray. Si kanto ti una kabayaran. Apa man na makabrudak. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko, ah? Ay susana na. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na pray. Kakasyan na ka di Sigala ti mo ka maasit gakay. Ala pray. Sige na. Oo na yun. Pren ka, pren kanya. Katsan mat asigo na kasta tiawag mo kanya. Kino agprinta mo talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ita lang awagan nak iti pren. Tila mamadlaw mo mapring. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay, saan? Diyak kaya ti kasta. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello narang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya Mabambano ka kanayong dataw. Nagrigat ti trabaho di taroy. Kasla, kaya ko nga rudong ti agawid narang. Anya? Di pa nanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raw. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mag-gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaum. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amam. Wait, nanos damay. Game narigat ti trabaho dito makawawi na kaum. Ay, unggayam. No, dagdamag ka na kayo. No, anya ti trabaho dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya si maglabagbagab. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw janitora dito Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige itag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati mawag dito kasilyas. Agdalo sa manin Ay, rumwad dagiti bukal-bukal ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Jay ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan niyaw. Di kay pau-pauitan iti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawan. Hello, apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Ganay, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager
Manager ka dito abroad, dito? Wine, manager iti dakkel a kumpanya. Ha? Kulak no janitor ti in-apply am idi dita? Kaya wine, ganun na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa ata? Nalalay nga ngam itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba ita imawag ka ah. Ay ko damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay ka mutin. Di mo lang maiturturugan mo day nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga Into nagsweldo ka ha. At dangamin nang usarak iti kwarta. Giswa, jak pa lang makabayad ita. Kunamat asyak ti una abayadan, idi. Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo day dya babae. Ay, i-off ko man lati cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer ka niya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di namat tinungpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo tayo dyan bulili ko. Jak mapatyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay ko nagpawit ngam allowance ko lang, pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, jaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Nandiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay na, jaka mo day tabalasang ko, tas anak mo't nag-Facebook. Pakibagayon to mga rum nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anyaman na iti bagayon. Kwarta manain. Inal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Kaawang mamaitad ko, anak ko. Aya. Siyak mo ti umay na rin dito'y. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pakkadakwada ti dolyar kaw. Ay na, di kag tantang si, tama di kasta, anak ko. Ibagayaw nga awang paisweldo. Ibagayaw na delay iti 5 months. Anya, Singer dala singer. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. kaipalpalastok mo mga pinadakil ti swildom dita, anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awang pa'y kwarta. Ibagayaw na delay ti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom, ay anak ko. Or-or nga ka balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasan na kiti ababalay. Adugayam ti ladawan ti napipintas ababalay dito yung social media. Ay, bangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basita swimming pool na. Ay na, nagmayatay. Ay, dito ba? Napimpintas man ang dito a design na. Ito story sa balay. Adamot tiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo din ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kan ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk-kaw iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti nga barangay ti pukkaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka mo bata. In black na kon iti Facebook. Huwag nga rod.
Manon atawan tinapalabas. Talaga asaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay inana, ta isuntirang-rangan ti tao. Wan nga rod. Kinapod nung na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Hey, wan, kakaulang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayad na iti utang na. Nagadot ti nakautangan na dito lugar tayo. Ngamawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro ni ti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na napagnaadan. Magpintas na nang. Wan taginastusam ba iti husto. Ay, wala di tamot na napanturnong ka ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapagbalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga saway. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, buguan nyo ti sa kayaw. Sabay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaadak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami manjo dito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan, di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon mo't utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita ka niya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tajak kayat ama-amuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma ka kasuratan kan ka. Tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partuat iti sarita. Isong agawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maitad kayo. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas ta nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mata nakautang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas ta nga aramidam? Kasanunoy darumda ka. Awang kabutang kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagda nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, apaw, naglamuyot ka gida. Ay, nagbunga maglati ato arigrigat ko jabrod. Dahito enti bunga ti ado alingkat kaw. Puyat kanda dumapay. Urag may sang ti balay kaw, tanaragsa kaklat tamay. Di mo kaya ni nanang ti umagnag ditaw eh. Tadi tadaan mo't abalay ti kaya't napagnagdan. Ay no. Ay, magaturturo gabat tad. Yunilip ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo sa ang kwa karne. Nangar to, no makaringat. Ay na, asok. Nene. Apa na asok dito balay ko. Oh, sus. Maur-uran mo balay ko. Ay, karuba! Tulong! Tulungan ka! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruba! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Dela si arte nagbatay. Huwag nga ron, anak
ko. Awanan tinagbambanog ang ijabro dahil na. Alaw, gusto na. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, tasaan ka na iraman na nauram. Apay nga minabinaybay ang tinutluto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, anak ko. Nagadayo, tinakaiturungan ti imatang mo. Pampanunot at tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawayak ti panang loko kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito kanyak, nanang. Ti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi tinagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Jacket adakdagas pa iti mapasama kanyak. Isong nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Wala, kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol akong iti trabaho binsay. Ket ikarek ati umon asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kay agbayad. Ngam di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hay. Ininuti lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang kanya. Naimbag nga oras mo, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka ah. Ay sanayin, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo natin, binulan nga ititid ka. Ay, awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na, tani. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatan nga rodan ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat ininiinot ko abinayadan dagiti utang ko. Aging gaan na bayadak matlaan. Kat hita makikabkab balayak manan kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, tuy pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manan. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manan. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Hello everyone, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Welcome kayo kanayon nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Kiray saan napudno nagan, tintay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay, da Sami Gavino dita Italy, Openg Life iti Baguio City, Arturo Agsaway and Company dita Dumampot, Asingan, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Kiray. Dear manang biyanang, jakiliba ka medyo na arte a katao. Kat no may papan iti boyfriend, adamod standard ko ako nada. Day taman nga rod ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak ti agsalaysay. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, Kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton pikat. Ala nga ron
Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka din nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Si Kaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant papanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Wala nang. Anyat makunayo tinobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrabahuan na nga'y. Sales lady jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak matla saan ang nakapagturpos iti kulehew. Ang okay laang. Tinapatag, aging inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Ni, anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon to Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mat beshi. Di ba ne? Adapay mat next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. At dalakad may itinobyak nanang. Sa dinaw, Agdate kami man mag. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti social ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakit di amo tiyar aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumat na social a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kaslaburido ka. Ha? Ni saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangan tagurder. Noon niya ti order mo. Isumatan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti agorder. Oh, at ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang aron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay, ada tinidor. Asano ray ta? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in-order ko? Ha? Ni saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang aro tararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman ak. Ay, kasalungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidan na.
Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan. Ay, sorry, Kiray. Jak ing kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan. Awanan ah. Nagdadaalan ti make up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie Aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man nagpasyar ta pa. Kunam nga do pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid ako. Nay, apayan nga eh. Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawid, no di mo pa'y kaya't gagawid. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw Kiray. Kunak ba lumarabian ka? Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobiyaom. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karni. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kaw. Ay no siya, big deal day dyan na rason, tatang. Saan la siguro ana iruam I-break ko kay din ha. Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabayin tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nanang. Day, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karne asidak, di pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabainak mat nga kamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabainak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay, no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, Beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tararamidam dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan lagi ti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mat ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot kag tinitor. Ibagamon nga ignoranti Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kaw. Agasam. Bilbila na kanukay din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot ngamin agdayay. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang tinaramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental ka maut.
Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana parakin ko na dito nga ramidag. Itian niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di tigalad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manan anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gait na. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Andan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabang ibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ha? Nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao. Kat inaklon ti may sa ami wife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan di inyawin na Marilucia. Ni Clarissa. Midwife day jay. Saan ka day, Maray? Pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipon nag-break na kan Jordan. Awan mo't ang tinyam amuna kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo't ang ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili la unay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiray. Ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga-ano ngay mat data? Taga iti syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, kiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukastra, adan nobyam. Ay, salamat. Kung naklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok man. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka. Agyaman ag, tata. Kumusta ti biyahe? Makabandong nga ron, tata. Arayo matgayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw paraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to naman damdamat tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmerindan. Dakilatan kiray. Napsugak pa. Manak ka o. Nasa bali, anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairuwam itirigat na itay. Napurma launay ngamen. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinuno nga ikan asindatay aw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal.
Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arutan na replyan? Awag ka pala nga awag. Saan ka mo tasigo da kasta Pag-breaktan. Anya? Breaktan. Kasana kaskan ka ti babae nga rapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok? Sorry. Ngam sana kaya't nagtitadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak daw. Mangan kan Saan ka mabisin, tatang? Di mon panunutay jay nobyom. Tsak matla kursonada day jay aparakan ka ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakan ayat, tatang. Ha? Sana ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Day tangarun Kate. Kababain ti may kamang kadakwada anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sa balay. Ado dita anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Agba akaksamot atalagan. Saan? Di mo itulok Pagam no talaga kasta tigasat mo agad. Aklo na anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami itong umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang araw na. Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laang. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't lang maasawaanan. Wano, napili ka lang unay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagi ka na dagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kaduak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparaken ka. Nang namnama akiti imbaga ti gayem ko adumteng dulat tatay lalaki para kanya. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Katitag tawan akon iti 50 kat adadang awanan namnamak. Apapalak dagiti batch ko. Tanda pa yan apo ko da. Ngam siyak ultimo anak kat awan. Ngam uray no kasta maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan ti gayem mo kiray. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.